Patriotic Party. Amunyina ne say Oba Asante region NPP nyehwe wo ho. Nti omonamwa asema omoka ne say Asante man buofu se obeto abetia the New Patriotic Party. Adenya mo say NPP nyehwe wo ho. Ba sansem ni nyina na aya na yerodo radansem. NPP abon homoden e deliver ewo Ashanti region. In terms of roads infrastructure, in terms of health, in terms of everything, BBM a year the New Patriotic Party will deliver actually the good people of Ashanti. Inti enejibre na yen walk you through in Nyoma the New Patriotic Party led by Nana Bawumia government. Ewo Asante mantemo. Inti yebesha se efi rules. And then as we speak, 2024 year kase from 2017 to 2024 year kase Nana Adodankwa Kufuado any year Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia omudi over 2,000 kilometers of roads na ba Ashanti region. Iti omudi over 2,000 kilometers aba Ashanti region no. Esese asanteman eto abama Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia coming 7th December. No bi beka se de bia mo figures say 2,000 over 2,000 ye pesi hu pictures of roads na ye kan ho asem no. Enti and the screen yi wo hoi ye ba be showcase the roads Nana Adodankwa Kufuado oni yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia oma ye ewo Ashanti region. Enti and me no ka say ukọ Lake Road which is Askwa ene Atonsu ene Nimpotem ho Nana Adodankwa Kufuado ene yera Bawumia o hwe ekwan fefe ya eda haye a we Lake Road ekwan a fi Atonsu eko friends Apotioja ne Nimpotem ho no saa kwan we eda honmo a udi wani ye de ehunu ewo haseye yesa eko biemu a hu akwan no ne chichemu bebi brebre a den ewo afei so odu wani kiremu ewo efiduase Asokorea such a East constituency a so town roads no Nana Adodankwa Kufuado any year Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia o maye sa akwan into way efiduase town roads na modemoni yede ehunu iti akwan ne de yaye bebre ewo Asante mantemu ha iti emma obi anada se Nana Adodankwa Kufuado ni year Bawumia omonye hwe wa Asante mantemu Nana Adodankwa Kufuado ni year Bawumia omaye nioma bebre ewo Asante mantemu iti we rose na modemoni yede ehu ewo ahaseye we fiduase town rose na modemoni ehunu no afei so ekwan we wo Asankare Junction which is Asante Akem south and north sa kwan we wona wo fi nkran ba wo fi agogo a opeso kwa agogo no the issue is oba ha ho befa konongo udu Asankare Junction won mo a on your right hand ubehu se bompata kwan no eda ho iti sa kwan we edemu wo bompata ekokrofa ko wanchi ekokopin dwansa sa kwan we Nana Adodankwa Kufuado oma aye ewo ehonomo iti ekwan no na mode moni den ehu ewo screen no so we so monkoba kakra we so dwaso kro ni mo na dwaso kro ni mo no fi dwaso konkwanta eko Asante achimbogu sa kwan no yes sa kwan no na kutanka so da but name no kase wona ofi Asante achimbogu ene nkwanta ho no wodi ho adanse se Nana Adodankwa Kufuado ene yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia omaye saa kwan no ede ama wo mo yenko yenim we dwaso nkwanta kwan no modemani ho afei so wona wotete oforukrom yes wona wotete nkura mebebobodin so which is oforukrom kwada so swame mampon nyina hini efiduase akwan ayaye wo honum no nyina no true Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ne sino hydro dealer okoye na yetumide akwan ne yeden eba sampotemo but mra Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia kwakwako pe sa deal yabai NDC yenuanom amambofo yi omo petition IMF and the World Bank say
Omon block saa de na yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia ekwakoye no, so that acquire an infrastructure development aye pese de ba eye Asante mantemo menhia eye nhye so ene nimpotem no nka IMF for block eye saa de no ba nyame ompebone nyame fafie ma eye Dr. Alhaji Mamadu Bawumia nyame fafie no IMF for eka se ye block na enye yie nti ye ko eye next eyina utumi hu se IMF for etro by say saa deal no eye nokre eye trodo bibia mfumso bi anye de enni ho but na ka ye nuanom say ye mbroke no isan say ye baba be ye eye Ghana fo akwan nti ukọ eye Ghana web my enjoy online ne other news eye portals now you can clearly see say IMF bounces NDC over Sino Hydro deal nti nka the good people of Inyerehini nka NDC for say town roads akwan ayaye no nka ni kwan sanke ye menhia for the same thing nka NDC for eden eka eti yenje bre na yenhwe eye the videos akwaya hodo ayaye ewa Asante mantemu nkronkro ya wo wa Asante mantemu enioma ayaye wo ho yenje bre yenhwe eye video no o share eye video fefefe ya eda ho ya we eye bekwai town rules no eno nanado danko akufuado eni yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia omaye ama eye the good people of bekwai it is what bekwai uni any option uni ena bia ewoso to abanoma Dr. Alhaji Mamadu Bawumia coming 7 December because akwan we nani nyina gu ho emre bi atwam na yanom eteso o mantumi anye za akwan we but nana adodankwa ekufuado ani yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia omaye eye akwan na eden ede aye amamo a mudi ho adanse ewo eye bekwa ene nimpotemo na afen so munam nim se NDC fo betina akunya no so no nsema mo ka kire ne se omaye Asante man kwan nyina yanto nyom mfra wo mu but emre bia nana adodankwa ekufuado ni yewura Bawumia bekoto bia no na the good people of Ghana eka eye omakwan nti we eye bekwai town rules monhwe senia nitifa efe esifati it is a wo kwakoto aba eye 7 December woso wo to aba no ma Dr. Alhaji Mamadu Bawumia no betwa enyuma papa nana adodankwa ekufuado ene yewura nana adodankwa ekufuado aye ewo eye Asante mantemu ha nti sankomo na motena TV so ene radio so kase wo Asante man buafu na ye nto aba no sansem na nyina ye no kore NPP deliver ewo eye Asante mantemu ma Asante man ehu se ampa NPP nkwa no ba otumide enema papa yeden eba eye mantem ho iti video ye atwegui eye bekwai eye town rose ene eye nimpotem ho yen skipping kakra ne enkoye nimu ye was so many eye places ye nanado dankwa akufuado ni yewura Bawumia omaye ama eye the good people of eye Ghana eti production room mum yenkoye nimu ye bekwai town rose no we nso ya dansidi a eye omanfo omote bekwai omunsu edifa eye ekwan ne so. Yes, iti we aya dansidia. Yeah, we are dansidia. Aye the good people of aye bekwai ene nimpotemu omudifa aye ekwan ho. Inti emo bi nada enkase the new patriotic party led by Nana Adodankwa Ekufuado ene yewura Bawumia omonye hwe wa Asante mantemu ha. Inti utumi hu video na da aye screen so na. We enso ye Ahensan estate. Ahensan estate obi enim aye Ahensan estate wura aye high school junction ho eko nimpotemu a saa ekwan we ye den ewo honom we so ye Oforikrom inner city rosa Adodankwa Ekufuado ene yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia omaye afi subokrom aye inner city inner rose eno so ena etwegui saa ekwan we no na ka anko ka emma nti ahu adansidie ena omanfo wo ho no
ADH the good people of Ghana say ampa NPP IGB ewo Asante mantemu inti entina baby mo bi nada enga njero say o Nanado Dankwa Akufo-Addo ni Bawumia MPP form nye hwe wa Asante memu no ma gisika bebre ni ehu de omde aye ya gisika no de aye mpuntu nyuma magana fo inti enei ye kase ya ye over 12,000 rules 12,000 ewo Ghana nyina Asante region enya over 2,000 kilometers inti over 2,000 kilometers no sika ya je no eno ne ye de aye akwan no inti emo bi nada ewo Ghana ha inti wo kwa koto aba kwa make a decision coming 7th December na enhwe bebia se esoro ho na Dr. Alhaji Mamadu Bawumia den eda na wato aba no de den de ama no kwan nso eda hoyi oyoko to dwaben insuta kwan no kwan no yie pa nkane na sei na netie but Dankwa Akufo-Addo wiye no ene sei na oyoko to dwaben to insuta kwan no sei na den etie den na omo bi dada say Nanado Dankwa Akufo-Addo enye hwe ewo Asante region insuta to be poso kwan so eda hoyi kwan no yie papa because Nanado Dankwa Akufo-Addo ene yewura Dr. Alhaji Mamadu Bawumia ene pa efe ewo omo ani so iti mesre Asanteman emma obi mma ofiem emedada se na nkrofo bi ahya ase o se ye ntoaba no sanzem ni nyina omoboa se wo kasa asem na wo gitumu Asanteman tem no wanko to aba ma MPP a hwan na egeni NDC fo na yede egeni iti nioma Nanado Dankwa Akufo-Addo aye no edika and sese yede kire ye nyina yin mampontu kofi ase kwan sei nana enka no eyede etie but nei me no kase yenhwe nnioma Dankwa Akufo-Addo ayewo mampon tu kofi ase kwan no nti wei wona wote mampon ene ne mpotem nyina no muni any option enya afi na ene bia mode de muni ma ne se ewo se mokoto abama Nanado Dankwa Dr. Alhaji Mamadu Bawumia na otumetu anyoma papa Dankwa Akufo-Addo aye no wensu ye buokrom to Anglanga Junction ye nyina enim mra naka etehwe ewo Asante mantemu wei akwan ahodo a Dankwa Akufo-Addo aye ewo friends Asante region until you can clearly see say Dankwa Akufo-Addo waye bi ewo Asante memu a yedi ne ye fata say ewo say coming 7th December ye to abanoma Dr. Alhaji Mahamadu Bawumia. So in terms of rules there, no government in the history of this country and na aye bi chen Nanado Dankwa Akufo-Addo any yera Bawumia ewo Ghana hase. No government in the history of this country. Now ba Santimante Munswa aban bie ni ho a waye akwan bebre chen Nanado Dankwa Akufo-Addo ewo Asanteman. Obie ni ho aban bie ni ho. Eti a chop face ye kwa make decision there waye bida Dankwa Akufo-Addo as we speak over 2,000 into over 2,000 no now we say me sign a year obi a waye over 2,000 kilometers of roads our Asante region now akoto abama obi otumi ye less than 500 kilometers den na okoye sa nti akwan no bi enkane ebi die na sifatie eni sese bibi a den yakwakodu we dey ahojo nhye so me constituency Dankwa Akufo-Addo aye akwan ne bebre ewo hono iti wona wo sampotem ni nyina no ye de yenimu bia de yenima no ene Dr. Alhaji Mamadu Bawumia because na ye nyina enim akwan no de we na sifate say ufi Atenga Junction eko trede ene ne mpotem ho a the issue is enfinfi ho kakra na asɛ no say nyame adom na Dankwa Akufo-Addo ene yewura Bawumia omatumi ayesa kwan na man iti omanfo mo won hye so eno muso mu di adanse se ampa Dankwa Akufo-Addo waye kwada so ene nhye so akwan ayeden aye iti me no kase yenje brani entie die omanfo mo wo kronimu omonso mo ka efa akwan no de we sifa aboa wo mo omo ye dia mai te da bana se papa
we aya hojo runabout ene asokwa we nso ya asokwa town rules akwan ayaye wo asokwa ene ne potem ho no mo nti ekiro pefe se MPP aye nneoma bebre Asante mantemu when it comes to rules obeda asore no na adodanko akufo adoni Bawumia omababegu wo kwan no ye gitum se ampa 1000 kilometers na yaye no ehun video ene adansidie ene yede yi ekire omanfo wensu yeta no so IPT junction obi ni Asante region sa kwan we yenyina enim so mampani kufo ehye interchange siase so full line ni ade NDC for betena so mfie wotwe mantumi wie ebu akwakwan tano so ne mpotemo apatrapa o mantumi anye ni nyina but enne yenhwe ne ma adodanko akufo adai nti we apatrapa ene poku krom ne mpotemo akwaya wodo a adodanko akufo ado ene ye Bawumia omaye ewo sa mpotemo ho nti se wo ko make a decision a ne wodi mpuntunwuma bebre aba mantem ho no ene wo so to aba ma no because de bia ye kase ye to aba edipe mpuntu nti mpuntu no adodanko akufo ado de bia ba we so ye agiso krapa town rules yes ohu we agiso krapa ene ne mpotem ho akwan ahodo ayaye afi so ye sa nneoma we nyina gutters ahodo ne bridges ahodo drains ahodo ewo ho no nyina no adodanko akufo ado abomoden sa kwan no efidiase town rules eno so papa bi ene yaye ewo ho no mo nti den na wo mo bitena TV so obi wo hokra wonsi Asante memu da no atena TV so no aka ne yaya wonsi Asante memu kra da wonnim bebi kra ye faka but no aka ne yaya se yenye hwe wo Asante memu but we dance dia ewo Asante memu nti akwan ne de yaye bebre ewo Asante memu na yentum recapa enko health infrastructure because of time factor yedi ekira yebetumi yi akwan ne bebre Asante mamponde enso na eda so ya obi ade nani yede ehwe iti we your man for mudi adanse say the asphalt na ba bia obepie bia ama madwuma no so ekoso yi. The famous mining community and business center Obuasi of Obuasi Municipal in the Asante region has seen its town roads reconstructed with just an hour and a few minutes drive to the regional capital Kumasi. Over 5 kilometers of road within the Obuasi Senior High Obuasi ene ne mpotem ho. Yenyina yenim se fi anwan kwanta eko yes fi Obuasi eko anwan kwanta na fi anwan kwanta eko Buasi. Yenyina yenim se na kwan no na etumi di ama to do inner roads of Obuasi township. They will capture us, and behold, true to their words, they came to our aid. And as you can see, the road network is very beautiful, helping the school, is beautifying the school, is making life in the school so beautiful and attractive. And so on that note, I want to say we are so grateful to the government, then the urban roads of Obuasi Municipal Assembly, and all the stakeholders who have helped to get this edifice. Yes, we saw Obuasi Senior High School muho. The kind of road infrastructure nanado danko akufuado de akọ Obuasi Senior High School honmo na echirope fi se adodanko akufuado ochene nkakra se no bia ensabede ebeka ne de iti echirope fi se wona wo Obuasi ene ne important yes Obuasi ne important mu de mu ni any option ene na bia mu ni bi de mu ni mu ane se wosam to abama Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia wensu ye wona ofie edujama eko barekese wensu akwan a adodanko akufuado aye ewo hono mfa akonya wensu sumbo RAZ Boache bridge kese bia na da sufu atafo akwan mu hono no so nyame ado yewra
ɛyɛ asenso boache abomoden ahwɛ ma saa ɛyɛ bridge no so no omo ya ene nipa di ɛyɛ so akoniaba nkane nsɛm bia na yɛte sɛ o nsuo yiri wɔ hɔnom na fa nkrɔfo ntumi nkɔ no saa ɛyɛ nkɔmɔ no aba be thing of the past ɛwɔ ɛyɛ bantman ne mpɔtam hɔ nti ɛkyerɛ pefe sɛ MPP ayɛ bi nti hwɛ kwan fɛfɛɛfɛ yɛ da hɔnom sɔta sɛ ɛkwan fɛfɛɛfɛ ɛda hɔ sɔta sɛ nti ɛkyerɛ pefe sɛ adodanko akufuado ɛsɛ abasobɔ na mmerɛ sɛ ntumi nkɔ biom deɛ but na bɛdi kyerɛ no de obɛtumi akɔ which is Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia iti ɔne adodanko akufuado ne yɛyɛ nti mo hwɛ anya akromo asɛ ne mpɔtam a hwɛ ene da hɔ yi nti mmerɛ sɛ adodanko akufuado ntumi nkɔ biom no na bɛdi kyerɛ Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia no obɛtumi akɔ ɔne ne boss ene yɛ saa nneɛma fɛfɛɛfɛ yi ɛwɔ Asante mantɛm nti ɛsɛ fata sɛ ɛwɔ sɛ yɛbɔ mmɔden ɛto abama ɛyɛ yɛwura ɛyɛ Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ɔda number 1 ɛsoro hɔ nkɔnkɔhwɛ fam hɔ koraa na okomu ayɛ den akɔakɔbu ɛsoro hɔ na wokɔ ya na wode tim na afei nso all NPP parliamentary candidates na wabɔ mmɔden ato aba no de ayɛ den ɛde ama wɔn ɔmo nso mu nyinaa da ɛyɛ number 1 na yɛn tumrika nso ɛnkɔ ɛyɛ the health ɛyɛ infrastructure na nneɛma health apɔmuden a adodanko akufuado ɛne yɛwura Bawumia ɔma yɛ ɛwɔ ɛyɛ asanteman mu the issue is asanteman da ɛyɛ nana adodanko akufuado ne yɛwura Bawumia akoma so paa na ɛda wɔn akoma so no ɔma bɔ mmɔden paa make sure sɛ hospitals ahodoɔ ɔmo bɛsi bebree yɛ den ɛwɔ asanteman mu nti ɛnɛm ne wokasa yi yɛnya adagyeɛ na yɛnhwɛ the two political parties o Asante regional nea wɔ sɛ ugina so ɛyɛ den ɛto ɛyɛ abanoma ɛyɛ NPP so to say iti ɛtwerɛ pefe sɛ NPP deliver in terms of health infrastructure ɛwɔ ɛyɛ Asante region and as debia meka no me say no government in the history of this country and the health infrastructure aba Asante memu chain nana adodanko akufuado ene yɛwura Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia iti yɛnde brɛne yɛnkɔ wohwɛ ɛyɛ screen yi so a memfa akonya we so embo lips for abaso a meyɛ ɛyɛ fellow member ɛyɛ penimpa yes penimpa oda yano ɛyɛ Professor Ademensa ɛyɛ the CEO a wɔkɔ mfo anoche yɛmbɔ yɛwura Dr. Matthew Poku Prempa abaso the General Secretary for the New Patriotic Party lawyer Justin Kodua ono so yɛmmɔ nabaso Dr. Nsiasare ɛne mpenifo moboa ɛyɛ lips for nyina no yɛmmɔ mabaso wo mo so mo nwumedi a mo boaye ma yetumi call Ashanti region all parts of the region ekoteki all this records and data ma yemo mabaso not forgetting Dr. Keskin the executive secretary Mr. Isel Mills Victor Osepoku and my good brother Jimmy Boachiansa yenko health project ne so o share the number of hospitals aban mienu which is NDC and MPP obia be inherite ye na as at 2009 7th January hospitals NDC beto ye eye bekwai Konongo Tepa Sewua eye KNUST eye teaching hospital 800 ena Aferi military eye hospital as at eye January 2009 7th January 2009 MPP nso ba abemu na nado danko akufuado ene yɛwura Bawumia nso ba abemu no hospitals aye beto ye eye Bekwai Konongo Tepa Sewua ena teaching hospital KNUST ena Ferry ena Formina ena Kumewu. These are the hospitals both government ebe beto ye emra yeto abama omo ye den eba abemu. It means NDC ebe inherit all this project from aye omampeni dada aye Kufuor na yenko ye nemo o share aye inherited aye hospitals here die ye tumi complete ye aban mienu no de omu tumi complete ye eno ne as at 6 January 2017 inherited project NDC ebe fa ye no when tumi an complete ba akokra and MPP so as at January year 2024 hospitals are being inherited from FE NDC for no they yet to me a complete no enoniye inti Bekwai hospital MPP
eba ye be inherit ya complete afei so konongo ye ba ya complete eye tepa ya complete sewua ya complete fomena ya complete ena kumewu ya complete yenko eye friends another eye slide so ena we so ye hospital a ye be inherit ya complete ya commission ye de ama omanfo mu yusu. That's the hospital ye kan kwansem ye beto ye NDC the obey inherit ye no when to me an complete and commission ba kokra the ono NDC ba ye Asante ye 2009 to 2017 6 January no NDC into me an commission one hospital obey inherit ye but MPP ye ba ye Asat ye 7th January 2017 ye be inherit ye no hospitals we ya complete and ya commission and ya manfo no use it na ukọ bekwai and okra jump on breso ye ba ye no nanado danko akufado akopesika oni yeru Bawumia akopesika e dia be complete a commission e dia ma the good people of bekwai e ma bekwai for and as we speak bekwai omu hospital no omu use e wo ho konongo so sa adodanko akufado wa complete a commission ama the good people of konongo omonso eyusu eyesa hospital we tepafo so eka ho asem eno so ya complete a commission ama ye de ama eye omanfo no ana afen so eye fomena fo so na nado danko akufado a complete a commission e de ama eye omanfo no na afen so not forgetting eye friends saying Kumewu the good people of Kumewu omonso adodanko akufado ye ba ye no ya ye den ya complete a commission afen so o hwe samfoni we ye dada ya we the hospitals no ye de ye tumre ane ye den ya kiresie ye tumre ni ya kiresie no ye kire obebi a hospital ne si enioma akoso wo ho nkrofo mo wom ane ade ne nyina iti hospital we ya mudi mani hui we Fomena Fomena hospital enu ni na nado danko akufado wa commission ama omanfo na mo Fomena omo ye den omo eyusu eyesa hospital we ebio okọ tepa nso de nie na nado danko akufado wa bomoden ayeden a commission e de ama the good people of tepa a omo so eyusu afei so Kumewu kra de I think last 2 months or last month adodanko akufado ebe commission ni nyina ho na berima safo twene akodua enso kirechire mu kwan a efa so sanioma we nyina yeden ebaye ewo ekrum ha na afei so Fomena ene Kumewu ewa abakosem kakra ye nyina enim se Fomena ene Kumewu na eno ye the initiated project a NDC for dadwene is so omo yama Asante man na yetu Fomena ene Kumewu the tell say omo kwaje $175 million so omo the yes hospital we but MPP ba bemu na sika was hospital we hu nyina no na nkofo we di emasa njise mo be kaya radio metene ne nkofo NDC fo e ka se sa sika no omo yi mu sika ne bi e de koye research hwe se John Mahama ebe win 2016 elections anaso enya asemo a nke yakoji sika se ye de babisi hospital no da se ni se meyi sika no e de koye research hwe se John Mahama be win elections it is the good people of Kumewu and Fomena Dienti ana hospital na ka nsisemu ne se sika na eda ho no na nkrofo na yi dia koye research ahwese John Mahama be win elections a nti sa uti Kumewu na abakoto aba ma NDC a uti Kumewu na abakoto aba ma NDC a ene na oso hwanwanwa ye nyina ye nto ya ba ema ye yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia order number 1 yensan koye nimo wensu ye bekwai hospital na nado danko akufado wa complete commission ama the good people of bekwai ama mu yuso yenko different one so we so konongo de no we utumi hu se omanfo no kra wo mu a omo so eje ayarhwe yakọ no mu a adodanko akufado a commission we so sewua de no enne as we speak sewua de no de yakwan enomo ye den omo etwa akwakwakoto ho so that adodanko akufado be commission no de ama the good people of sewua and important near Asante region na ye yusu ya complete bibia den wo mu a adodanko akufado aye we so military hospital no and also enche adodanko akufado ba be commission na ye de ye ko afin so we initiated projects both parties the obia baya or building from scratch
hospitals in Asante region ye kan wasami Asante region no parties mienu no yemfa nto nsani ani de waba wode health infrastructure esi agongon a obomodin wo Asante mantemo it initiated project no NDC ba from 2009 to 2017 omufi aban so se na medical kan no hospitals a omutumi eka so mo yama Asante mani nyina no na two which is Fomena and Kumewo. But Nanado Danko Akufo-Addo ba from 2017 7th January 2017 to enedu ya menu kasi hospitals Nanado Danko Akufo-Addo abomodin initiate a washa say from scratch I will see menu kasi ebi mu bi kra no wa complete no eno na ewa haye inti ye hospitals ne bi ye frebi Vamed project afensu ye frebi agenda 111 inti uko this Vamed project na uko Manson Kwanta Adodanko Akufo-Addo esi hospital ne bi ho uko Kedi Adodanko Akufo-Addo esi hospital ne bi ho uko Anomanje Swami Anomanjia wesi sa hospital ne bi yeden ewo honomo me ne ukase uko Drobonso a Adodanko Akufo-Addo ayeden esi bi ho Sabronum Adodanko Akufo-Addo wesi hospital ne bi enso ye ho afensu agenda 111 no obi anim se ope abanya wabo modern health infrastructure abaga na hanum nyina na Adodanko Akufo-Addo ni yera Bawumia iti agenda 111 no Asante mansu nya ne chefa over 18 and Asante region enya ewo sa project no iti agenda 111 no so ya dia eboa yen ayare sabia no iti yen nyina ye beka ya former president John Dramani Mahama eka kire yen say sa agenda 111 hospital na Adodanko Akufo-Addo say o si no over ambitious and realistic John Mahama no o say realistic over ambitious Adodanko Akufo-Addo ne yera Bawumia ntumi nye but na no okone towo esrem hono baby afede John Mahama say wo hu say aba into reality into oba ba beto aso into bizan wo say ye share ya dia say ye wo ye ba ye to ni din agenda 111 no ye to aso anye yi ana into former president Mumia country say ompe baby yede enkonkonkoda it initiated project no and completed no na Adodanko Akufo-Addo eba ye de otumi ehase a wa complete no enu ni twade Manson Kwanta Anomanje Drobonso ene Sabronum NDC fo nso de omo ba ye two kra omo ka so musia ma Santeman no omo ntumi an complete ba kokra eteki na Adodanko Akufo-Addo ene be complete sa friends hospitals no ema NDC for sika da ho nso no no ma sign dia akwa research it ye hwe humfoni it we ye Vamed project na hospitals no Vamed project no eno nie it ye true prefer say yen MPP for ye tumria na ye den ya kiresie it we Manson Kwanta de no it hospital we wo fi Kumasi eko Manson Kwanta udu Manson Kwanta bebi omo clinic no wono omo old clinic no wono na chihwa eho na sa hospital wesi na chihwa eho na sa hospital wesi nti we Manson Kwanta de no we so twede nti twede de no so ene district assembly no ene ye opposite nti ukọ hɔ a udi wani behu ebio we so ye Sabronum eno so ukọ Afano South hɔ so a udi wani behu Sabronum de no we so Drobonso ha sei NDC fo ne di akonya wo ho but impuntu nyuma wo Drobonso nyina MPP led by Adodanko Akufo-Addo ni yera Bawumia ene de call Drobonso enti Drobonso hospital Adodanko Akufo-Addo enso ayede esi eno no afei so we Anomanje so amede no iti MPP for yenye tumre ani akresie we yenye green book we physical yagani the good people omo wo sem kro we so nyina no omo tumi di ho dance say the new patriotic party see ASA hospitals we ho into we swamede no na mode money hu no afei so we special health project emo lives for abasopa special health project it is special health project no ebia hospital kese bi si ho na hospital ni si ho no na aban no akwakwaku si a special facility bi aden esi sa hospital no ho iti no na yato ni din special health project no iti ofa NDC ni MPP die na NDC eba from 2009 to 2017 ebia hospital kase omukọ ye ade ewo ho no na ba ko pe konfa noche even though eye center yi
yen fama wo mu so mu no mo ye esan se na ye o ma breso but enye NDC aban na yes ade we obi a wonim eye eye center no ho abakosem bia be ka kire wo eye latter day saint fo bi ene konfanoche for ene kabo mu see this eye center no but esan se ye NDC apenso no enu nti ene mo ye de ye credit wo mo se omo de special health project omo tumi eye wa Asante region no ye de ema wo mo no but over MPP afemua from 2017 7th January eba 2024 no ye de niam bebre akọ friend saying hospitals ahodo no it will call Confanocha sickle cell and blood center and also onomo afen so antibek ye mame first lady and also ne mother care and unit no and also Confanoche afen so oboase health center and also yabomodi akwako ye renovations ahodo ho afen so call Patasi police depo hona police hospital no so ye den ho treatment and quarantine facility and also wachapatre and also obia edineni ebehu ho no mo afen so comprehensive treatment and quarantine facility and also wasewua and also adodanko akufuado ayede aye uko oboase bidie mu a adodanko akufuado si trauma and accident center so yeden ho no mo afen so ba Confanoche dan kese na adodanko akufuado si 750 maternity and children's hospital no and also ho no mo etidwoma hama na ma wo shebo na me ba me de children's hospital eba no mon kan kire ne se adodanko akufuado oba CAF Confanoche adodanko akufuado o si maternity and children's hospital no bi yeden ho adodanko akufuado eni yeru Bawumia yenyina ebe kan adodanko akufuado eba ye na nisuade hunu no Dr. Alhaji Muhammad Bawumia champion ni bebre pa inti zipline so eno so den wo ha yedu ho a ye be ka zipline ho nsem yi afen so one constituency one ambulance eno so adodanko akufuado enso etumi dia abomoden aba Ghana fa na nyina Asante enso enya ye chefa ewo ekrowe mu na afen so special health project no the two political parties no obia to me complete ye iti eye center ne de makatro say latter day saint for ne Confanoche for kabo mo si ye ne de amawo mu eno de mu to me complete ye de ama ya anom NDC for no na adodanko akufuado nso share ne special health project na se no zipline no we complete we deliver one constituency one ambulance no obia edineni eden etua ye ma me bekin so ne mother care baby unit no eno so ewo ho afa so treatment and quarantine facility e watch apatre no eno so ya complete afa so treatment and quarantine facility eno so wasewua no ya complete police hospital ewo Patase adodanko akufuado a complete e the good people of Ashanti region afa so they ya commission a omanfo no etimu omu yusu special project no health project no they ya commission a omanfo no ye de use it will show NDC apart from the eye center no omanye any special projects hospital BMO Asante region but the new patriotic party led by Nana Adodanko Akufuado and Dr. Alhaji Muhammad Bawumia and the zip line no obi enim se ebo adwuma be ko mampon du mampon no papa bi adanse na wodie adanse wodie ne se okwafom aboatia bi ka no na omode ne do the health facility a eben no omokoye no omso owaduro no de e sign say ne storage no the way sifatie no yen store bi wo hono iti intempana na nurses for no bobo pepa na drone yi ebi edi inuro ni bi fisro na obodi ababeto health facility ne say yen fanwo papa no but ma Dr. Alhaji Muhammad Bawumia ekofa this zipline medical drone ne ba ye no yenuanu NDC for led by Dr. Hannah Bisiu national women's organizer eka say ye de zipline drone no ye de babe chicha sebi emma naked pictures ye de zipline ye de babe bua health ayaresa ewukrum ha no omo si ye de baba be chicha emma naked pictures but enei ye shemi wo mo zipline no ewukrum ha okọ Ashanti region ye frebe bi impanya mampon ene ni potemu wona ye si eyesa eyi ne bi yeden ewo ho one constituency one ambulance obi anim say constituency bi ewo Ashanti region obi anso yeden ewo ne de okọ Confanoche baby yi no eno so ewo ho treatment centers no ni nyina ewo sewa ne chapatrea eno so omanfo no eyeden eyusem
we aye ehunfoni adanse enti yetumra ne akyeresie because yam pese obi betena ba bia ka se o yenhu ye enne de yetumre na yeden akyeresie nti yetumre ne akyeresie no we aye ho adanse die mfoni e wo iti former president na ma so oba besi aye children's aye hospital no monga former president say eno na dan kwa kufado osi ewo aye konfa noche iti 750 bed eno na mudimani hunu yenwie adodan kwa kufado guso amene o kase contractor wo ho a oye na aye dendenden ewo krom ha wensu aye bidiem die no eno so na mudimani yede ehu ewo ha se yenwie yegusu aye den ye ne dendenden we enso ye aye comprehensive aye quarantine yi na eno so aye sewua no eno so ya commission a eno so mafo no yede eyisu ewo honomo we so aye chapatre de no eno no opese wo hu a wona wo atonsu no wo se ansa na wo be call fire service for no hono wo sane fi aye kwan mo no na adodan kwa kufu ado aye traffic light na se no won mun sa right ufi krom na eba on sa right ona eho ena sa dan we yede esi afi so police hospital no eno so enie eno na mode mani ehu e opatase yenko we so omo health center wo oboase no ye renovate sickle cell yi no eno nso nie yenko we so zipline no zipline na microphone ka say ye de kwakwa kutwitwa naked pictures no eno na dance die na sini no wakwakoyi bebi a ewo drone nso enam krom Dr. Bawumia ene omanfo no it a true paper said the new patriotic party yes say adia ye yo yegusu aye sanuoma we nyina wa Asante memo it ye den na omo bi dada o say MPP nya hwe e wa Asante memo we so one constituency one ambulance no ono so obia edinani ye de ehu former president na ka say o say me ka kire mo say Jo Mahama e ka kire yen say agenda 111 aye over ambitious not realistic into obi o fie bia o fa ofo no na oba you can clearly see say Jo Mahama on the 18th of March 2024 or say agenda 111 project overly ambitious not realistic and then eba into reality no onokwa onam say oba obe toaso na ye to ye wo ye ba ye to ni din agenda 111 no ye de ye toaso a enye yi ana we enso agenda 111 no aye ka ho asem no o se makase abaya will make a huge investment in the health sector na nana adodankwa Akufo-Addo ni Bawumia into Asante region no you're almost 19 of the agenda 111 into yakwakocha dey 111 na Asante region etumi ma 119 are you telling me say the government of the day no on join Asante man wana nti na ukọ atwema kwa homa trade eho ene ekọ kate sword no udi wani be yeden ebehu saa hospital yi wo ho ofori krom kokobe udi wani wehu afija kwa Abre North district udi wani be yeden ebehu sekire no so insuta udi wani be yeden ebehu itiyentumrika ne enkokohwe eho mfoni wode ewo ho we barakese de the good people of barakese be di ho adanse so ta say we so ye bo aman de enti adanse asokwanso de na wo hoyi we trade de no ese omo komanim pa we so apiedu kokoben ese kroma duadua grasses na nyina ayede ewo honomo we bo aman de na ani we so ye kode de no aye gusu ayesi ne dendenden adanse asokwa ese me ko okra na mse light kra omo de abobobobo mu a enche bia no ye bibia no e de ma the good people of adanse asokwa afen so ye wie health no we show pefe say nana adodankwa Akufo-Addo ene Bawumia omama medi agro ewo Ghana akunya no so oma ye nyuma kese ama the good people of Ghana when kwai Asante region project ni kire no it is Asante region say over 30 health project adodankwa Akufo-Addo wo mantemo na wotena ho ma obi dada wo say yenye hwe wa Asante mantemo na I don't know minim ne hawo it e mo bia nada ya no me nam krom ha ena say yenye hwe but to the pictures ni videos trauma omu baby ayede afa so ta same and then me no kase yenti ni enko education tentempa because of time factor education na ye ka ho asemi the agenda 111 hospital no
eno na mode mani eden ehu apie do kokoben so de no okay enti education ena yedru eye eso no o Asante memu a aya nkrofo yi emma ya sonko adidie ena o yesi blog yesi we mo MPP for den na mosie ewa mantem ho ende yen jibre na yen hwe eye sanioma we na yen kire mo say the new patriotic party ya yen nyoma bebre ewa Asante memu enti humasua ani yedu so no enti me no ka say senior high schools any TVET akodo a MPP abai led by Nana Bawumia government yi ya ye ewo Asante mantem no eno ebinie okobosomtwe eye girls STEM school na adodanko akufuado esi wo ho sewua TVET pachi eye TVET akomadan manso abore kumawu TVET eye je kufo ewo sokobamia me constituency eye omampani dada kufo ne chrome daba eno so ewo ho kwada so creative act eno so ewo ho no eti yenko eye infoni so pictures na so we sewua de no TVET adodanko akufuado esi ewo eye sewua yenko we enso ye pachi eye TVET no adodanko akufuado nso esi ewo eye pachi number 2 emu enioma ena mode mani yeden ehun enioma ewom no adodanko akufuado eye show man ampa na se show boy ampa sa enioma we nyina ewo TVET mu nti se oba ekosa school we ya ompiem bra no okura ne nsa no adwuma no okura ne nsa no adwuma iti emma obi nada se MPP yenye hwe yen take advantage of nioma na na adodanko akufuado eni Bawumia aye ewo mantem ho na ye famwa eye ye mofra no the way ye nioma ewo eye this eye TVET ne mo pictures ahodo nioma no ena mode mani hu we so eye bosomtwe girls no STEM school no eno ena mode mani hu we senior high school aye si ewo Asante mantem nti obi ka cho MPP yenye hwe wa Asante mantem aye se ne hu we senior high school to sa challenge ni bisa say senior high school be no mo si wa Asante mantem a kata nsa bosomtwe STEM eye senior high school no eno so enie yanko we so ye munuoma enuoma wo eye schools ni mo mofra no so ene tete ho no te se ye bibia abefo so that the good people ebe den yes ebe hunu nti wo hwe videos ya ewo screen no so a we bosomtwe eye STEM no eno na mode mani yede ehunu no nti we obetena ho mo bia dada se MPP nye hwe wa Asante mantem ana nyoma we nyina wa Asante memu but sanse NDC for no mo nantin ko bebia na omo da autopilot na say omo yese robot na omo communications director ofi akoti akra no aka kire wo mu munko ka se yenye hwe wo ho munka se yenye hwe wo ho sa nyoma we nyina wo ho mehu se one ni nua bi ekwa Asante ne ba betu wo mu ho nkontompo mo bedi ni nyina ne yebe pa o ma adeja so the way bosomtwe senior high school STEM girls school no eno na de ewo ho no mo yes enti pachidie no so TVET no eno so ena mo hunu no wo hwe emunuoma ewo ho na sa wo do oba ekosa school we na de wo mu ne se na adodanko akufuado asanye sa nuoma we nyina free or de aka free education no di free TVET STEM yi free senior high school no te se wo ba ko bia ompie mra no na okura ne nsa no nyuma nchedan ena wotena ho se obi nkan kire se ai MPP nye hwe na wonso wagye di na wodi saa ya anomfo echi MPP aye bi wa Asante memo senka NDC tumi ye mu kotampo wa Asante ene Ghana ha enga Ghana fo anto abentia wo mo batomo ntumi anye binti na san ye wo mu ya nti no okoka ai mu nye hwe ye sitati obi se omso mo nkire nso mo hu bebie wo eti aye TVET school no enso na mode mani hu pachidie no ena mode mani yede ehu ewo aye friends and screen so no eti we so aye je kufo aye senior high school ewo daba eno so construction gusu a me no kasi aka to na bro no mate omo side free aye eho we so aye je kufo senior high school na daba eho na mode mani yede ehunu yi infrastructure sa papa akese enko na yede esisi ho na de tene se sa school we aye ka ho asem yi se e-blocks oka e-blocks be 5 ebomu a ene tumi eto sa school we oka e-blocks be from e-blocks no ka be 5 bomu a ene edu eye sa school we iti emobi funny e-blocks 24 unit bi enada o se o yesi we
one single school at Odanko Akufo-Addo esi Mampeni Dada Akufo ni krom da ba no sa eye school dan no and many almost 5 of eye sankrofo we almost e-blog no mo ka ho asem no enko we so eye Sokoban Miami constituency dan we GMPC ne kosima eye je Akufo senior high school e wo Sokoban no GMPC for enekosi ye nti we so ye senior high school aye si ewo eye nhye so constituency Sokoban to be precise eno ene ewo ho ye afen so ye nyina ye nim se Omampanin Dada Akufo John Ajekum Kufuor emra na otia kunya so eye from 2000 eba 2008 no Omampanin Dada Akufo efato no ho so se at least every district senior high school be ewo obia no yenye expansions wo ho. It in the year 2002 2003 eba ni nyina no na Omampanin Kufuor fa aye school ba ko e won potem mu a na wa upgrade no or the expansions awodo aye den akoho no iti ubehwa ye be friend model schools e wo krom ha iti ukọ cars konongo oduma se ene ne potem a Omampanin Dada Akufo upgrade aye bebre or the expansions awodo ekoye ya no mo ba ya benom se o ye de ye baba be sisi aye new senior high school mo de ko show mo manifesto ye baba be see 200 aye community day school but ewie ye na de ne see ye ewie ye no na almost be yo musi ye nkran po enu 30 onu musi ye na enu 30 enti Omampanin Nana Danko Akufo-Addo bae no se da bi adwempa na ye wo yewura aye Kufuor trim na every senior high school making sure say all upgraded or the expansions awodo ekoho me so me fa to me ho so because me the free senior high school aba free senior high school na me dey aba no the issue is omanfo accommodation classroom block so be challenges it mebo mo dey afa to me ho so say senior high school e wo kro we mu nyina no me dey aye expansions infrastructures be ko ho no nti okọ aye the various senior high schools are Nana Danko Akufo-Addo the expansions go because of free SHS ne de bae no e ma mo fra ne doso maybe na mo beda maybe o besu ade ni nyina no na a challenge so to say enu ti na ma ye ka say it is better say ye bet ye mo fra ne betina eye nuase esua eye ade dan say o makọ ne nam ahojo runabout ene be kwa runabout no makọ toton eye enkraman chain ene bisa ho ope obi ma watena wo nchen kra somo kra eden Nana Danko Akufo-Addo free senior high school no ene eye wonders or de ko ye no wanto eye senior high school na ejeje mu or sand expansions ahodo ye den ekoho no mo iti we wo hwe eye konongo odumase a Nana Danko Akufo-Addo esi 12 unit classroom block ewo no eno ena mode mani huni iti we omomo konongo ne important edi hu adanse se ampa saade we aye kan ewo eye konongo odumase senior high school we so ewo Pokuware we Miami constituency we a 12 unit classroom block and no NSC we yes anko we so a Pokuware we 18 units it's your Pokuware hono you 12 units and yes 18 units classroom block hono na the ten say ya no yi block you musi yi na 24 units it and then Nana Danko Akufo-Addo buy no si dabi me buy me expansion me kwaje asase we 18 and abako ne 12 ya no yi block no so musi yi na 24 iti Nana Danko Akufo-Addo koje asase eno di 18 ne 12 no kosi so a enka we senior high school enka we senior high school but yanum kosi 24 BC baby no omoma ye nya so okrom ha but Pokuware senior high school kwa no Nana Danko Akufo-Addo e di 18 and 12 unit classroom block na yade akoho expansions or the akoho no ebio we so a St Monica's 18 unit a Nana Danko Akufo-Addo esi ewo a St Monica's St Monica so bioma and also 12 units it is enka the 18 and 12 no okoje nsase no DCC so a enka obie no we senior high school chain na Akufo-Addo but we expansions we nyina no or the akoshe eye the senior high schools no se na omanfo no omo ho no omo benya eye friends saying obeye friends saying nneoma bebre eye den ewo eye school mu ho no yes it we so eye bosomefre ho eye friend saying classroom block na wa eden Nana Danko Akufo-Addo esi ewo eye bosomefre ho senior high school to friend saying 12 units ho so ano me ko ho no me hu so no so si eye boys and girls dormitory ni bi so yeden ewo ho no mo yenko we so eye giso eye senior high technical and also we so ye 18 units iti yembi say ho say
Ubema oba akọ eye school ya ya anum kosisi esi nwure mu a omanfa accommodation anka ho omanfa bibia anka ho de tene say ye MPP fo nso ye samba ye no ya samba complete more of their E blocks no chen omo shase no and then as we speak ya complete over 30 of them ya sign so the accommodation aka ho nti the question goes to you obe pese omo ba ko tena sai ho no no mo kono mo ba than say expansions ahodo adodan kwakufuado eye with the various senior high school you we so eye Kumasi girls 12 unit ewo ho enko we eye Dwaso senior high and also odu ani hu ha we eye Jache Pram so senior high and also ene wa hai we Kumasi Anglican CAS and also infrastructure adodan kwakufuado de ko ho we so eye Kumasi KSTS Miami constituency and also adodan kwakufuado si we so ye den ewo ho no Kumaka and also de nie Kumasi KSTS 4-story dormitory and also and amode mani ye den ehun ewo ha seyie tia media for so de enie yenko iti etro prefer say the new patriotic party ya boy adwuma iti when you now Asante memo but incrophobic na radio ni TV so mo se yenye hwe esan so mo nko ba bia na mo nim ba bia enti metena radio so a na mo kekasa anyoma we adodan kwakufuado hwe senior high school no wan kasa medisi wa osan ekasa mediko eyete share nti ye na me no kasei okọ eye Asante memo a na adodan kwakufuado the local government university ewa akomadan wasi esi hono a obi ade nani hu iti so ofri Kumasi na wokọ eye akomadan na otra eye omo courts omo police station no ubewura eye akomadan kro no on your right hand eho na university we si eho na si afesu university ne satellite campus oboase adodan kwakufuado akwa ye Kumasi Technical University omo satellite campus Dwansa iti wana wo fi friend saying Bompata Asankare sa kwa ne so eba no utisi main road ukọ wanim kakra on your left hand eho enasa Dwansa Kumasi Technical University mo satellite campus no enso ye de ewo afa so kwota no dumase which is Atwemampunia constituency na no so na adodan kwakufuado abomodin esi this nursing and midwifery training college na ewo hono eti yanko ne yanko hwe pictures no we Kumasi Technical University o satellite campus no yanko we so ye University oboase de no adodan kwakufuado ko commission ama obia de neni ehu ye ewo kro we mu adodan kwakufuado ne gina homre o commission no ho infrastructures and so and amudumenu hu we so a local government university and also share infrastructures odwa esisisi wa echiro prefer na adodan kwakufuado or a guy or swag and so e wokro we mu yankoi yes enti we the video adodan kwakufuado universities ahodo we akomadan de no local government de no eno ene ye show echiremo no we chiro prefer MPP ye will bika ewa Asante memo nti sanyoma yeyi ni nyina no ema obi nada said the new patriotic party yenye hwe ewo aye Asante memo nti quick na yenko aye court buildings and security experts na yenko showcase entre the good people of Ghana ene Asante man nti video we aye friend saying nyoma mudimani ehuno. Okay. Ete we the universities ahodo ewo mantem ho a adodan kwakufuado aye no eno na twaguye no afeiso ope abanya ne nikọ ye judicial service no ho a na adodan kwakufuado iti adodan kwakufuado ba aye no ohwe all sectors no sanhwe judicial iti na me no ka say we see court bebre ten aban bia in the history of this country. In Asante region, no government and they are building more court infrastructures. China na adodan kwakufuado any year Bawumia. Nti oma ye bi. Yemfa ye ni enkonko hwe eho mfoni ahodo e okrowe mo.
Inti courts dino bebi a wesisi court no eno na mudi mani hu dwaso bompata agogo konongo drobonso kumawu afiduase dwaben akomadan offenso friends bonre atasomaso miami constituency nyina hini wiamoase buaman adwura any all this court ahodo na Nana Dankwa Akufo-Addo esi ewo mantem ho wenso asaye create both direct and indirect jobs. In the catcher say a create over 2.3 million jobs ewo Ghana has a year ni di eka because all this infrastructure create both direct and indirect jobs. If you ever said court ahodo ye wo say e bia e fa nipa 20 you can times it with nipa dodoa court we are afa wo mo eti yenko na yenhwe yemfoni no say na court ne so etie ni esan design back we adurade no odi wani ehunu ewo ha say ye yenko we so wiamase de no yes eti videos no enso na ewo screen no so no a yebo ekirem no eti district bia ne court no eno na hu ho ewo screen no so no eti ma obi another said the new patriotic party led by Nana Bawumia government no yenye hwe wa Asante memu NPP ya ye bebre ewo Asante memu a ye se na ye fata se ewo se ye dey ye toa yenso coming 7th December 2024 na yera Bawumia ebetoa enioma papa Nana Dankwa Akufo-Addo aye no ontoaso na omwa na Ghana yede entumpon yede enko nanim iti misre Ghana fo nyina se ma obi nada titru asanteman mamo maye ntena se ma obi emfri enkran emfi emedada yen se yenye hwe wa asantemantemo MPP deliver pa ukrowe mo iti court adan Dankwa Akufo-Addo ye no osan the police stations bebreka ho wasan si police dan pa ha yes Dankwa Akufo-Addo ede court dan yi ba yi wasan esi police stations ahodo bebre Asante memo in terms of security. O say nyina yenim said the 1992 Constitution of the Republic Dumedia wa shada dia share the vice president nsano so chairman for the police council na chairman no honso a ye de share nsa wo constitution mo Dr. Bawumia deliver wo no itendei hwe police stations ahodo a wesie as afei so hwe security cameras ahodo abobokro mu hwe ammunitions ahodo a odi ama the Ghana Police Service hwe motos pickups enioma friends Bawumia abomoden edi ama the police council iti den na wo mo bitina baby kacha wo say yenye hwe wa Asante memo ene Ghana haseye eden wo mo bi sasam ne kire wo iti weinum nyina police stations ahodo a Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia chairman for the police council no ahodo a yaye ewo Asante memo iti yenhwe hunso friend saying infoni no we Otumfuo police station no eno na mudimani yede ehunu we su ye bekwa se bekwa police no mache regions no mache mu be 3 mampon bekwa so de ho na the main central no we su de no we su ya agona de no we ye baba inherit but ya complete commission e de the good people of here agona iti eka bi chiro say the new patriotic party led by Nana Dankwa Akufo-Addo any yera Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ye deliver ewo Asante mantemo we ekra ye ngejo na next no ye ba be show enoma hodwa ya ye wo Asante mantemo wa iti wo ti Asante memu ana wo free Asante memu na wo say wo kwa to aba etia MPP adwene ho biom na bomoden na to abanoma Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia former president John Dramani Mahama de oni bibia de ma oni ade papa bia de ma ngugobo nketenkete na okanana anase jata ode omobeko pudon eno asem no ene ye ka wokrowe mu ana iti MPP enioma we nyina ye de aba Asante memu iti saban bi ba na kodi bi mpo ba Asante memu a nka enye ne se na nka ye de ye bre no iti e tropefi se the new patriotic party ya ye enioma bebre iti si ye kwakwakoto aba 7th December na yambo modeni enhwe soro ho na feso MPs parliamentary candidates ni nyina omu nyina obi ada number 1 iti woje presidential de na no
fesi number 1 ho a udi si number 1 ho wi a ukokoje eye MP friends MP sene so ne de na omo so eda number 1 na wo de ayede wo de si ho so that Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia e be sworn in as eye friends president no 7th January 2025 no na ne wasan so enya edom dodo ewo eye emrahye enu ne ade a ebeboa yen because eneme no ka say Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ne nisuade hunu owo ma Ghana no edoso ne nisuade hunu owo no edoso pa iti enu nti ena yanum aye o madwene se omo be sa anwea egu eye Dr. Bawumia garemo but ye ka kire wo mu enya ade eye den e ba kwa kosiaga because Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia on be ye mampenimpo no otumika over 30 achievements our achieve ama the good people of Ghana. Omeya mampeni o ye mampeni abedi echire. It is a ne mampeni abedi echire constitution is ono be juma ye dey say chairman for the police council. Na se ono deliver the security aspect no. Na fe nso wasan tena sikom say wo se me ye nioma bebrebo a ye me man as vice president. Na wo kwa koto aba wo se oto aba man. Because onyonko a wone ne kono ono de wadi eye MP wadi assembly member wadi MP waba di deputy minister wadi minister wadi vice president wadi president but ubisa wo mu a say edem pa no matumia adoma hama tumia ya magana fo nyina enya so mfa so a ebe ye den amajo mahama since Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia eto sa challenge no be pim enedue former president John Dramani Mahama into me emame ye ano or in the name of say onibi but Dr. Bawumia ekano otumika eye sino hydro otumika eye zipline ya media eden media ba inti etro pefe say Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia ye de omino ehyenensa eye from 2025 so to say obetumi aye friend saying Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia be ye eye nioma bebraman yen koto aba ma eye former president ono no obeka eye nsem sabi nsem fin a kire ye because munyina mu kai say mra Ghana force ye complain say ye ho kire yen ni ade no do mahama ka kire yen say Ghana for ye pekasa dodo nti wo so kwa koto aba ma eye search person so nza be lead bia any mean say opesa o kire pepe say wo no sabi asema o kai say ye yare refre no mean say enya wo iti asanteman mum ye nyina yen kai nioma de mahama ka kire yen say ye boni ayefo say onu de mahama ne di sika kokko kra ye ya kwan ma yen ya asanteman ye ni nso emre nso wontumi afa sika kokko kra anya kwan onu nso wontumi anya kwan papa bia wa asanteman mu no betwa ye sampo ano nti me share the good people of Asante yen hye MPP ni munyam munyina munim say MPP teswa na asanteman efa eye ni mpontuo MPP teswa na nioma bebre ekoso wa asanteman mu na me sra asanteman Swami ayeye bypass ayeye wokonongui agenda 111 ahodo ayesi ewo krowe mo Swami interchange any all project ahodo akese ayeye ni nyina no se MPP free ho a ni nyina beka joma ama ni NDC no mo ba omo ntoa so utum events yentum reni encheresie o hwe eye affordable house yo mampani kufo chase ya o metara so mfie wo twoma ntumi an complete so for like interchange the same thing o mentumi anye okọ na mon senior high school a o mampani kufo si 18 units si ho NDC betena so mfie wo twen one complete eteki na do dan kufo do be complete e wo na mon senior high school 800 bed eye hospital e friend se KNWC o mampani kufo 2006 2007 o sha se ni nyina o manye so ta se afi so Almighty Kumasi Airport and also eka ho munyina munim o mampani kufo ehye ho ase ono sha se from 2003 ye bebo kan 2008 Ghana for se munyina mo kaya kan 2008 o mampani kufo aye all these renovations near the my flight fee our sub-Saharan air countries ne e baye amom be siwo eye Kumasi phase 2 o mo sha se send this for some babe no ekosi ebuache bi ni so ta se enti mo hwe enioma eda video ya etwegu ya eye Kumasi airport na do dan kwakufu ado asi ewo Asante mante mo ni Yoruba Bawumia we yesi o eye adwuma okọ Kumasi international okọ a prempe ajima the first eye airport okọ wa obehun se eye adwuma dendende
jede na otena kurowe mu otena Ghana ma obi dada wo say MPP yenye hwe wa Asante mu MPP Asante bu ofu Asante bu mfu ibia omo sheda kasa ansem no so that wo ho na wakoma say na omo so omo nto aba na kra dia den ne yenso kra yenye njaye sa no mo sheda ka no mo de yes atrek ne keke but Asante a grateful enioma nana do dankwa kufu do ne yera Bawumia ye ne nyina no eso abamfaso ewo eye Asante mu itimesre the good people of Ashanti mamo masa ya anumu yi emedada mu ewo eye mu fie mu ehu so ma shase ne nam fie mu wo ho a ne ade afensu ye ma no mo ko senior high school no yen kasa nkyere wo mu ndc fo ye creative platform ahodo ama wo mu sa ye duru ha ebe ma mo 500 Ghana sa Gen Z fo ne nyina no mo kura de mo ye lucky debi am ka say Gen Z fo no ye lucky the issue is o ma panic fo tese no ye no de free maternal health care ye ma me no mo wo ye nkwa ye sha say ye ko school one now call this abai school near the adeni na ma panic for sign introduce this FQB ema basic school no so ye sign call no kwa ye be ko senior high school na do dankwa kufuado ne bae and I say the free senior high school bae it ye Gen Z for ye wo ye from 2001 urban nyina no ye bless ye ni any option ye ni na bia say en goto abama friend say obi o the enim any MPP and abomodin take care of us from tama ye wo yen bepem tama yenyini because ye wo kwa ye bomodin e ma wo school kwa free basic no afesu ko senior high school ye sa de nyina itimesre Gen Z fo no mamo ma sa krofo yi am creative platform ama wo mo mamo nada won so nam nkurase ne koku se kufuado ba oba be pamo ayifo ne nyina sa ne oma ne nyina enye no kre yemia ne muslimifo mon kan hu se the General Secretary of the NDC and nay fifi kwete Muslimi for Indian NDC crowd any kwan say show manim because the General Secretary of the NDC as we speak fifi kwete ono no ka say Muslimi ni to me be president wo Ghana ada and then ada no mu ye dede okro we mo omuye dede okro say imams bi and malam phobia sorry say yenkoto abama Dr. Bawumia o yem kremoni oni o kremoni mu andisi fo mo say Muslimi eni entumi be ye president wo Ghana ada nene the new patriotic party amotage say anti friends say Muslim ni anti friends same for no and they say Muslimi need enim not just a Muslim keke a competent one because Dr. Bawumia any yera mahama me say mumeyama mumienu nyina ntena ho na yenka so omontro ade ana se mun document nneoma keke omoni so ade huno ho na ebi hu ni akoye competent Dr. Bawumia competent so ta say onye just a Muslimi keke iti we Muslimi ni a NDC bedada eni adwen ho a so ta say obedada ka cho so ye ni adwen ho a sa nneoma ni nyina no oye nkontompo fifi kwete na oyom General Secretary ndu ye Muslimi ni na NDC mu a kan hu say NDC no ma kwan e ma be lead party ni da because o maka say Muslimi ni entumi meye mampeni wo Ghana ada but the new patriotic party ye pese sansem no mo kai ni nyina no you prove you am wrong say o man we nyina ye baako irrespective of your religion ubetunye be di o man Ghana nim ma ye yie iti ye nyina no campaign na ye no ye make sure say ye be ka asundwe asem na ye nka kro yasem than say ye this enchichemu start tribal politics ni be ye frem because say NDC for na di omo bompa ye nyina say ka be to afa ho na nka enkofa Dr. Bawumia be lead na nka ne de komo ko ye na komo ni campaign message bia ba NDC for amra ye ko ye ra Bawumia say oh mu yi Dr. Bawumia ye de ye campaign kra ye wi ni awie ye be boni table nkwa but nei omo na nkurase ye propaganda omo ye campaign obi amoze mo ye campaign e Dr. Bawumia de ntina mo ye friends campaign e trope face omo kunu say Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia oye competent enough Ghana for agena atum Dr. Bawumia de vision eto form efa the business community no yemhwe the way ana business community na eboje Dr. Bawumia so almost the vision I cry Dr. Bawumia no superb omo betumi ne na aye adwuma but John Muhammad de o se yeto abama na
after 100 days oba beji omunim de kwan obefa so be fix the economy oba so adwo mama say osan ko honeymoon iti business community is a vision emfa vision no enko humem but Dr. Bawumia de no o say to abama ni came or you ready to work to the vision kwan obefa so a import no obema nioma aba from flat rate holder or they ko hono tax amnesty or they ma businesses. The business community they say we can work with Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia. But the alternative for your Mahama or Nam Krumande, almost seeing too many any day, and Yajuma. Go on, I'm no can kukubu kete. One nam now, and nano or say, Nazia, dear buy a say, or say 200 cedi a quaco, a check, a quaco you, a bank. So you can clearly see, say, Umuni any vision for the good people of Ghana. It's a Mr. Ghana for say. About 2 years, be a Camry be bear 51 days near Kwakwakotuaba. Yenkai na yento abanoma His Excellency Dr. Alhaji Muhammadu Bawumia, order number 1 of so or